Newega tuko tugitaukiro muthenya wa ira mundu witwa Cleophas Malala uria niwe wandikite ithako ria ngerekano ria rirathakwo ni thukuru wa Butere Girls High School rirathakirwo kuria Lions. By the way, na ndona ginya bathi ni arikia gukinya amukiritwo muno ni kinene muno kiandu na maabitha borithi maihurite o ngwihoka ciana icio ni kota guthaka ithako ria ngerekano gutakiri na maundu maingi. But anyway, mundu witwa Cleophas Malala muthenya wa hwaini wa ira ni aracemania na arutwo nigetha mekezo ezi pamoja thukuru wa Kiribon Girls kuria mehithitie na kuria matwarithia na mbere zoezi yao. No riu ri o mwana maya magithiaga na mbere ri we ni arakorirwo akigirio gutonya na arakorwo akithigiririo ukorwo agikio gono agarekio gono. Arona maabitha borithi ni murajikia gono nikideka murajikia gono ni tondu wa kwandika just writing ni tondu wa kwandika ithako ria ngerekano peki yake nikio murajikia gono. Shurisho nicio arakorwo akiuria uhwai wa ira na tondu ari ha mundu witwa Cleophas Malala ni wega tumuthikirie we kuma kanoni gake tugicoka tukorwo tugithii na mbere. It was chaos, it was fracas. Yoyo nashikwa hawaniambii jambo lolote. They are not telling me anything. Naambia wanipatie summons zote za DCI. Over 50 DCI wamekuja hapa kunishika. So nauliza, what is it? It's just a play. It's just a play. Wenyewe wale watu ambao wananishika hawajaona mchezo wenyewe. Wale watu ambao wana disqualify play hawajaona mchezo wenyewe. Ilhali we have a court order. So mkinishika mimi sasa, si afadhali hata huo mchezo usionyeshwe basi. Sababu kwa nini unishike? Ukinishika utasaidia mambo gani? So mimi nasema kwamba tuko na uhuru wa expression. Tuko na uhuru wa kusema ile ambayo tunataka. Na sanaa ni kioo cha jamii. Haifai tuwe tuna intimidate you ati usiandike hii andika hii. So I want to ask President William Ruto, stop intimidating us. Wewe tuliachana na wewe, nimekubali. Right, ucio ni mundu witwa Cleophas Malala akiuga nie ndiramenya maretigira ke ni muthako wa ngerekano wa kawaida nduri na kana ke I don't understand. Ndirahota kunyita wega na utaukiro wega na wega kuririkania thukuru wa Butere Girls mwaka wa 2014 ni maandikirwo ithako ria ngerekano no mundu witwa Cleophas Malala ithako ria ngerekano retagwo Shackles of Doom na ithako ria ngerekano nario ningire kiwarehe nditimurano yari nene muno guku bururi-ini nginya rikiwa kia nyingi guka kirugamio tiritikai kuonanio ningi igoti rikiuga ithako riu nirikorwo rikionanio riu ndeto icio ni ciacokera oro ringi mwaka-ini wa 2025 barely 11 years